siyaqhubeka uNkulunkulu usasibusisa kakhulu ngey'fundo zale ncwadi emangalisangaka incwadi yamprofeti uDaniel. Njalo-ke bazalwane, uma wenza into uJesu athe yenze kumele ulindele isibusiso. uJesu othe kumele siyifunde le ncwadi kule y'nsuku zokugcina. Uma ikhuluma ngey'nsuku zokugcina kwincwadi kaMateyu 24 verse 15 uthi manibona incithakalo yamanyala ekhulunywe nguDaniel umprofeti ihlezi la ngamele ihlezi ihlale khona. Yabo, bese yaqhubeka athi lo oseJudiya akaphuma abalekele ey'ntabeni. Kodwa uthi uJesu nje kuze siqonde ukuthi sikephi ney'khathi uthi kunento ebhalwe ngumprofeti uDaniel okumele siyazi siyiqonde. Uthi lo ofundayo akaqonde futhi. So nje bazalwane, ngempela uNkulunkulu uyasibusisa siqhubeka sizama ukuqonda le ncwadi emangalisangaka. Last week sasifunda incwadi kaDaniel chapter 4 and sasifunda nje ama-lesson avela kuleya ncwadi chapter 4 kaDaniel, and kunengxenye nje encane esingayiqedelanga last week ngenxa yesikhathi. So this week sizoqedela yona bazalwane. I think leya part lesingayenzanga iyona part ebaluleke kakhulu, yabo. Even if angifisi sikhohle this is the last week, but even if siyazikhohle bazalwane, kongathi singangayikhohle lesiyifunda namhlanje ngempela, ngoba le ngingathi iphethe ukukholwa insindiso yethu impela, yabo. So asike siyeni yona incwadi kaDaniel chapter 4. Daniel chapter 4. Mhlambe before siufunde kwaba bengekho last week, ngizorecapa nje. Safunda ngoNebukadnezar, inkosi eyabona umbono. Cela nje mhlambe ukushare iscreen so that abantu kube khona isithombe salokhu esikufundayo kuze kukhumbuleke kalula. All right. So sasifunda ngale nkosi le Nebukadnezar ebone umbono, iphupho lesihlahla esikhulu, and uNkulunkulu wambonisa lo mbono ngoba wayikhuluma naye uNebukadnezar emtshela ukuthi Nebukadnezar ukhulile wabamkhulu kunobukhosi obukhulu obumangalisayo. Kodwa into engingayithandi kuwena iyodwa nje, uyitshena ukuthi lo bukhosi onabo ubuthole ngamandla wakho, ngokuhlakanipha kwakho futhi nangemizamo yakho eminingi. Awazi ukuthi uNkulunkulu obusayo, upha lo afuna ukumupha, aphuce lo afuna ukumphuca. uNebukadnezar waphakama-ke kanjalo. uDaniel wamchazela leli phupho ukuthi lisho ukuthini. Wathi uma uqhubeka uphakama kanje uyonqunyulwa ngempela, yabo. And safunda ukuthi kwaphela iy'nyanga eziyishumi 12 months. uDaniel 4 verse 29 asitshela kwadlula 12 months from the time uNebukadnezar echazelwe nguDaniel leli phupho to the time la leli phupho ngempela seyenzeka lento ebeyiphuphile. So uNkulunkulu waqala wakhuluma naye emxwayisa ngomlomo, siyakhumbula, emxwayisa ngephupho, bese wamxwayisa futhi nangoDaniel, inceku kaNkulunkulu. Yayimchazela leli phupho, yabe seyimtshela ukuthi kumele enzeni uma ingafuni ukunqunyulwa njengoba kushiwo, angafuni ukugawulwa achithwe njengoba wayibone lesihlahla sigawulwa sichithwa. Kodwa uNebukadnezar akalalelanga uNkulunkulu esakhuluma naye nje ngephupho nangenceku yakhe. uNkulunkulu waya kugiya lesibili, wathi ngoba ulalelanga ngisakhuluma nje kuphela ngomlomo, athi-ke manje ngikhulume ngenhlekelele. So safunda ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyakhuluma kuthina singabantwana bakhe ngezwi lakhe futhi nangey'ntshumayelo esiyizwayo. Uma singamlaleli uNkulunkulu ekhuluma ngezwi nje kuphela kusekuhle ingekenzeki lutho ebuhlungu, uNkulunkulu uya kugiya number 2 noma ku-step number 2 lapho uNkulunkulu akhulume ngenhlekelele. Senze isibonelo bazalwane ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu uNkulunkulu amfundise lokhu okuthile mhlambe ngezempilo njengoba sake safunda, kodwa umuntu angalalela. uNkulunkulu ngoba uyamthanda umuntu, usafisa futhi ukuthi umuntu ayilalele le message. uNkulunkulu ayegiya number 2 avume ukuthi lo muntu aphathwe isifo mhlambe sibuhlungu agule. Siyibona leyo nto.
inhloso kaNkulunkulu kuyo konke lokho ukuthi umuntu amlalele ashintshe indlela zakhe. So bazalwane yayibalulekile kakhulu leyo nto. Then number 2, safunda ngendaba yempakamo, safunda ukuthi into eyenza ukuthi uNebukadnezar aphakame, into ezintathu ezayibaliwe la kwincwadi kaDaniel chapter 4 kusukela verse 11 no-12. Iyasho ukuthi udumo, ngoba kuthiwa lesihlahla sasikhulu sibonwa umuntu wonke, so wayedumile, wayenodumo, wayene-fame. Number 2, kuthiwa lesihlahla amaqabunga aso awemahle kakhulu, so meaning kwakuwubuhle bobukhosi bakhe bobumenza futhi ukuthini abe nempakamo, aphakame enhliziyweni. Number 3, kuthiwa wonke umuntu wayesustainwa yilesihlahla. So number 3 siyathola ukuthi yingcebo, and sabuka bazalwane ukuthi yizo lezi zinto nathi ezisishayayo singabantu, ezisenzayo ukuthi siphakame, singabi sababona abanye abantu. Thola mhlawumbe umuntu unodumo, waziwa abantu abaningi, seyikhukhumela inhliziyo yakhe. Omunye uthola ukuthi muhle, baningi abantu abaphakama ngenxa yobuhle, seyikhukhumela inhliziyo yakhe. Omunye uthola ukuthi yingcebo, imali, seyikhukhumela inhliziyo ngenxa yani yemali. And sakubuka bazalwane lokuthi into eyenza ukuthi umuntu lezi zinto zimkhukhumalise akona izinto nje zizodwa, kodwa umcabango umuntu abanawo ayitshele ukuthi lezi zinto uyithole yena ngamandla wakhe, akhohlwe ukuthi lezi zinto uyiphiwe nguNkulunkulu. Nayo into eyenza pride, ukuthi umuntu angazi ukuthi lento uyiphiwe. Sakubuka lokho bazalwane, umuntu ofisa mhlawumbe ungakazi akubone oqalayo ukusijoyina angabuyela nje kuma-video amadala uSinonhlanhla angawasenda. Kubalulekile kakhulu lesson last week nayo. So this week bazalwane ngicela siqale ku-verse 27, Daniel chapter 4 verse 27. This week sizofunda ngokuthi sinqoba kanjani isono. Ngizothi isono nama-habits amabi. Angazi ngizothi yini ama-habits ngesiZulu, izenzo ezimbi, kodwa nje kahle kahle sinqoba kanjani isono nokwenza okubi. Yebo, ngicela sifunde ku-verse 27, Daniel chapter 4 verse 27. uDaniel chapter 4 verse 27 ufundeka kanje: ngakho-ke Nkosi, kwangathi ungasemukela iseluleko sami, phenduka ezoneni zakho wenze okulungile, nasezenzweni zakho ezimbi ubonise isihe kwabampofu. Mhlawumbe ukuphuma kwakho kuyoqhubeka isikhathi eside. Amen. Amen. Ngicela siyiphinde kunento ebazalwane, ngicela siyiphinde, ngicela siyilaleleni man. Okay. Kunento engicela siyibuke la uNkulunkulu, kune-instruction uNkulunkulu ayibekile, sifunde kahle kakhulu. Kodwa nje ngifisa siyiphinde so that ingene abazalwane kube khona amaphuzu abawacoshayo. Verse 27 again. Okay. Ngakho-ke Nkosi, kwangathi ungasemukela iseluleko sami, phenduka ezonweni zakho wenze okulungile, nasezenzweni zakho ezimbi ubonise isihe kwabampofu. Mhlawumbe ukuchuma kwakho kuyoqhubeka isikhathi eside. Amen. Na bazalwane kunento engumehluko nje emncane kule reading ye-English nakule siZulu, kodwa umehluko omncane ongawenzi umehluko, but kunento engifisa ukuyiveza nje. Kule yami ye-English ithi, wherefore, O King, let my counsel be acceptable unto you. Break off your sins by righteousness, and your iniquities by showing mercy to the poor. Sebona leyo nto. Ngamanye amazwi nge-English mongawutoli nge-direct translation izothi phenduka ezoneni zakho ngokwenza okuhle. Ngamanye amazwi ithi indlela ophenduka ngayo from isono ukuthi wenze okuhle. Then ithi futhi ithi uhlukane nobubi bakho ngokuveza isihe kwabampofu. Kodwa nje iyafana bazalwane, even nangale ndlela besiyifunde ngayo. Now i-point esimple engifisa siyibuke la bazalwane, uNkulunkulu ayivezele uNebukadnezar. uNebukadnezar wayesenkingeni.
wayesezonweni, wayesebubini. Now uDaniel umnikeza incazelo yephupho konke lokho ekugcineni amtshene ukuthi kumele enzeni, ngoba ekugcineni mase siqeda kuzwa konke kumele siphenduleke ukuthi senzeni-ke ukuze sisizakale. Manje uDaniel uyamtshela ukuthi Nkosi, mawufisa ukusizakala phenduka ezonweni zakho ngokwenza okuhle, futhi uphenduke ebubini bakho ngokuveza isihe kwabampofu. Siyabona lento bazalwane? So ilesine esimple la ukuthi ukuze uguquke ushiye okubi, kumele lokho okubi indawo yakho lokho okubi ithathwe okuhle. Siyezwa lento bazalwane? Ukuze ushiye isono noma ingqondo yesono, kumele isono indawo yaso ithathwe ukuba nesihe kubantu bonke. Nabazalwane, nayi into engifisa siyicabange. Nayi into engifisa siyicabange bazalwane. Akwazeki ukuthi umqondo womuntu uhlale uvoid. Sayizwa lento bazalwane? Ukuba void ukuhlala ungenalutho. Inhliziyo yomuntu ayikwazi ukuhlala ingenalutho. Uthi uDaniel kuNebukadnezari, mawufuna ukuhlukana nesono, hlukana nesono ngokwenza okuhle, hlukana nokubi ngokuveza isihe. Sayibona lento bazalwane? So akwazeki ukuthi nje umuntu ayeke okubi kodwa abe ahlale engenzi lutho. Na iphutha esilenzayo esibaningi ukuthi siyazame ukuhlukana nokubi, kodwa imizamo yethu yokuhlukana nokubi ihluleke ngoba ekuzameni kwethu asikureplace lokho kubi ngokuhle. Angenze nje isibonelo bazalwane. Uma ngaba ngumuntu nginenkinga nje mhlambe encane esimple, social media, yana nje isibonelo esincane nge-social media, ngistruglisha ngani nge-social media, njalo nje ngiyithola ngiko-WhatsApp, ngiko-Facebook, ngiko-TikTok, izinto eziningi bazalwane lezinto manje mina angizazi zonke, kodwa asithi mhlawumbe ngiyithola nje and iyangihlupha lento, ngiyabona ukuthi hey lezi zinto seziyangibusa, angizasitholi nje isikhathi sokucabanga ngoNkulunkulu. Mangifisa ukunqoba indaba ye-social media, ngoba ngisho i-social media ila efonini, angikwazi vele ngithi hayi ngizoyifisa i-social media ngithi ngihlale kanjani. Kumele kube ne-replacement, kumele kube ne-replacement. So into ekumele ngiyenze mina, ngeze isibonelo, kulesikhathi lesi se-social media bengiloyo ngisichithe ku-social media, engiloyo ngivula ifoni ngibuke ukuthi bathini ku-WhatsApp, bathini ku-Facebook konke lokho. Instead of doing that, ukunokuthi ngenze lokho, angithathe manje ifoni yami ngifunde ivesi, sangidownload iBhayibheli. So njalo angisho umqondo wami sewujwayele vele ukuthi njalo nje ngikhiphe ifoni ephaketheni ngiyabuka, yabo. So instead of ukuthi ngibuke manje WhatsApp nali ivesi, idatha ngiyicishe, ngibuke nje ivesi, kube namavesi engiwamemorizayo, and bazalwane lapho wenza lento uNkulunkulu ayishoyo, uyakhipha okubi ufaka okuhle, uyareplace. Njengoba ngisho bazalwane ukuthi ingqondo ayikwazi ukuhlala ivoid. uNkulunkulu loke iphinda lento ngeyifunda eziningi. Angenza isibonelo, uthi uNkulunkulu ungathandi umhlaba nezinto ezisemhlabeni. Ithi ngokuba bonke abathanda umhlaba uthando lukaNkulunkulu, uthando lukaBaba alukho kubo. Siyayizwa lento bazalwane? So uthi uNkulunkulu makugcwele uthando lomhlaba, uthando olungekho olukabani? Uthando lukaBaba. So ukuze nginqobe uthando lomhlaba, angikwazi vele ngithi ake manje ngihlukane nothando lomhlaba. Uthando lomhlaba lunqobeka automatically makungena uthando lukaNkulunkulu enhliziyweni yami. Siyayibona leyo nto? So uthando lukaNkulunkulu elizodudula uthando lomhlaba, but thina siye senza iphutha. Ngizama ukuthi mina othi ngifocus ekuthini ngizame ukuphusha nje away uthando lomhlaba, ngizama ukulikhipha, kanti akenzeki kanjalo. Uthando lomhlaba luyosuka kuphela mawukuthi kungena uthando lukaNkulunkulu. So kumele ngenze izinto ezizongenza ngithande uNkulunkulu. Siyayibona lona bazalwane?
So uNkulunkulu nje yileyo into lokho ayiveza njalo ukuthi umqondo awuhlali uyivacuum. Ngenze esinye isibonelo futhi. uJesu maye ekhuluma kuncwadi kaMatthew chapter 12 nakuLuke chapter 11 uyayithola le ndaba la uJesu ekhuluma ngomqondo womuntu noma ngomzimba womuntu ewufanekisa nomuzi uthi uma ngaba idimoni likhishiwe kumuntu uthi liyazulazula liyazulazula idimoni lizama ukuthola ukuthula kodwa mase lingasakutholi ukuthula endaweni esemahlane liyabuya futhi lithi angibuyele kulaa muzi wami engikhishiwe kuwona. Kodwa idimoni uma libuya kushaneliwe nje kuklini kungekho muntu futhi ohleli kulowo muzi alivese lingene nje same time uthi lilanda amanye amadimoni awese kunalo. Siyabona leyo nto bangene kulowo muzi. Lapho uJesu ukhuluma ngengqondo yomuntu ngomqondo womuntu into eyenzakalayo idimoni malike laphuma labuya kodwa futhi kuseklini ku-empty. Siyabona leyo nto. So uJesu uyafundisa ukuthi noba yini ohlukene nayo noba yini ongayinqoba kodwa mawukuthi awuyireplace ngento engcono kunaleyo inqobile uyinqobe nje okwesikhashana. Uthi uJesu ukuze idimoni linqobeke ngokuphelele kumele phakathi kuyena lowo muntu belikhishwe kuyena idimoni kumele kube khona umuntu onamandla kunedimoni lowo nguJesu Kristu kuphela. So angithemba bazalwane siyakuthola lokhu okuyimfundiso yezwi kaNkulunkulu ukuthi okubi kukhishwa ngokuhle. Awuvele nje ukhiphe okubi bese uyabo uhlale nje kanje. Umuntu mayibhema efisa ukuya ukubhema akwazi ukuya ukubhema nje ukuthi hayi ngizoya ukubhema bese ngihlalele phansi ngoba ukubhema bese kuyimpilo yakhe unabangani ababhemayo. So kumele replace nalabangani ngabanye bangani kumele replace le habit ngenye ihabit enhle. Siyabona bazalwane kubalulekile kakhulu ukuthi kuqonde lokho. Umuntu onenkinga mhlawumbe ngokuhleba abanye manje banenkinga nje ngokuhleba. Umuntu uyathanda ukukhuluma ngabantu mase kuphela indaba into evelayo yokuqala emqondweni wakhe ukukhuluma ngabantu ukuthi osibani he uyazi ukuthi osibani benza ukuthi nokuthi. So inkinga leyo yokuhleba mawunenkinga yokuhleba angeke uyinqobe ngokuthi hayi angeke ngiyifundise ukuthula. Cha ngoba sewujwayele ukukhuluma qhubeka ukhulume but ungakhulumi manje nabantu ukhuluma noNkulunkulu. Siyabona leyo nto. Yazi kuhle umuntu kuyomhleba uvele umhleba kuNkulunkulu ngoba nengxoxo iyashintsha nje ngoba ukhuluma noNkulunkulu. Buyothi sathi mawukhuluma nomuntu nje normal ubuzomhleba umuntu nikhulume ngaye but mase uyomhleba lo muntu uNkulunkulu instead of ukuthi umhlebe manje ugcine somkhulekela. Siyabona leyo nto. So uyitshela ukuthi njalo ngoba ingqondo yami seyijwayele ukuthi ngikhulume ngabantu it's fine njalo uma ngikhumbula ukukhuluma ngomuntu angivele ngihambe ngiyokhuleka ngiyotshela uNkulunkulu ngaleso simo noma ngalowo muntu. Yabo. So indlela leyo yokunqoba ama-habit amabi. Now there's something engifisa bazalwane sike siyibuke nje. Mhlambe before sibuke lento bengifisa uyiveza. Ake sifunde again verse 27. Kunento engifisa siyiqaphele khona ebalulekile kakhulu. Verse 27 nje kuphela. Ake sifunde again verse 27. Okay. Verse 27 ufundeka kanje. Ngakho-ke Nkosi kwangathi ungasemukela iseluleko sami. Phenduka ezonweni zakho wenze okulungile nasezenzweni zakho ezimbi ubonise isihe kwabampofu. Mhlawumbe ukuchuma kwakho kuyoqhubeka isikhathi eside. Amen. Now uNkulunkulu labazalwane ukhuluma noNebukadnezar. Uthi mayifisa ukuphenduka ebubini bakhe uNebukadnezar kumele abonise isihe kwabampofu. Asithi nje abonise isihe. Ngamanye amazwi showing mercy isho kanjalo kule English ithi turn away from thine iniquities by showing mercy to the poor. Now kungani uNkulunkulu ethe kuNebukadnezar akenze lokhu ziningi izinto bengathi akazenze athi hayi uma ufuna ukuphenduka kokubi yenze lokhu nalokhu mhlambe
yabo ebengabali into eziningi angije ngisho kanjalo hamba enkonzweni hambe kwenza ukuthi kodwa instead of ukuthi asho lokho uthi hayi break off your iniquity by showing mercy. Kungani uNkulunkulu ekhuluma ngemercy? It's simple bazalwane. Ingoba ukubonisa isihe, especially masisi translator ngeEnglish mercy, yinto lena eqondane kanje nomina. Awukwazi ukubonisa umuntu omunye isihe ube umina ungahlubukanga noma mhlambe umina ungacindezelekanga phansi. So lento leyesihe iqondene kanje no self, and impande yesono sonke umina uself. So uNkulunkulu unikeze inkosi uNebukadnezari isolution ezodila vele nempande yaso isono, that is self. And into edila no self ukubonisa isihe kwabanye by showing mercy to others. Kungani ngithi bazalwane ukubonisa isihe kuqondane kanje nomina? Yingoba bazalwane imercy yini imercy? Kukhona nge-English benza umuhlukanisho. Bakhona igrace, asithi igrace umusa, and then asithi imercy isihe. Igrace it's when ngikupha into ube leyo nto ungayifanele. Sayizwe lento bazalwane, ngiyakupha into ubungadeserve ukuthi ngikuphe. Ngamanye amazwi awuyisebenzelanga lento iyisipho, there is a gift of grace. Sizothi lowo ngumusa. Imercy it's when umuntu asithi mhlambe umuntu ngimonile mhlambe sithi mhlambe ngone inkosi la emphakathini. Ngokomthetho inkosi bekumele mhlambe ingixoxe la emphakathini. Ngibese ngithi kwinkosi ngithi have mercy on me. Angisho sijwayele ukusho kanjalo ngesingisi. Mawukuthi I was supposed to receive mhlambe punishment ethile kodwa angifisi ukuthi ngiyithole. Ngithi have mercy on me. Sayibona lo bazalwane. Mhlambe ake sibuthi soyithola yini kwelinye ivesi. Ase kuMatthew chapter 19 very quickly siveze lento engishona. Angazi nokuyothini ngesiZulu kodwa nje sengiyayikhumbula manje uNkulunkulu uyangikhumbuza yona la nge-English. Matthew, no, not chapter 19, sorry, chapter 18. Chapter 18. Ayesibuka into ecishe ifane nale. Into ecishe ifane nale. Funa nje verse 26, ngifuna ukuyizwa nje ukuthi ithini ngesiZulu mhlambe ngizama ukuchaza le ndaba. Verse 26. Mhlambe siqale verse 25, sithi verse 25 and 26. Okay. Uverse kusukela verse 25 ufundeka kanje. Kepha ingenalutho lokukhokha inkosi. Inkosi yayala ukuba kuthengiswe ngayo nangomkayo nangabantu abayo nangakho konke enakho kukhokhwe. Ngalokho inceku yawa phansi yakhuleka kuyo yathi, ake ungibekezelele, ngiza kukukhokhela konke. Cishe yinto ecishe ifana naleyenza verse 26 ebazalwane isihe imercy. Ngibona siyanasele kanjalo ukuthi kunento kune-punishment okumele uyithole lana lona wayicela ukuthi kumele bambekezelele, but esikhathini esiningi umuntu uyacela ukuthi bamenzele isihe. Nkosi ucela ungivezele isihe. Ukuthi ngesiZulu amagama ayafana but nge-English kuclear ukuthi uzothi have mercy on me. Now kungani ngithi ke lokhu bazalwane uqondane kanje nomina? Yingoba bazalwane imercy noba isihe yinto oyivezayo kumuntu mawukuthi mhlambe ubonile and ngokomthetho bekumele ngaba uyakhokha mhlambe noma uthola isijeziso esithize. Siyabona leyo nto. Kodwa ube nesihe wena kuyena. Uyabo? Ugcine somthethelela mhlambe lelo cala lakhe. Leyo nto bazalwane iqondane kanje nomina ngoba ukuze kube khona imercy kudingeka ukuthi lo owoniwe kube uyena
osokolayo. Siyabona leyo nto, lo owonile kube uyena okhululekayo. Kunjalo nje isihe sinjalo nje bazalwane. Ukuthi ngenze isibonelo ngoNkulunkulu. Uyabona mawufunda ngecebo losindiso uzofunda nje ngendlu engcwele i-sanctuary kwiTestament elidala. Wawuthola abantu beletha iminikelo kuNkulunkulu. Beletha iminikelo nje kuNkulunkulu, bafisa uzothola ini? Intethelelo. Siyabona leyo nto ukuthi uNkulunkulu abe nesihe, abavezele uNkulunkulu imesi. Siyabona leyo nto. Nabaletha iminikelo, kwaya ngokwesikhathi abantu bayitshela ukuthi kahle kahle umusa kaNkulunkulu bayawuthenga ngale minikelo. Siyabona leyo nto. Kodwa kwathi makusekufika uJesu, kwabonakala into eyisimanga eyamangalisa bonke abantu ukuthi uNkulunkulu ukuze athethelele umuntu, uNkulunkulu futhi okhokhayo icala lomuntu. Siyezwelani bazalwane? So uNkulunkulu wakhokha ukuze uNkulunkulu athethelele. Lento yaba yisimanga ngendlela yabona nje ejulile kakhulu ukuthi lo onecala yena uyakhululwa, lo ongenacala uyena okhokhayo. And lento bazalwane yazi ngayifunda by experience. Kunabantu lana bangenzela nje into bengakhela nje la ekhaya. Awu, lento bangenzele yona yavele yabheda. Sekumele manje babuye bazoyilungisa noma bazoyikhokha. Manje basatholakala ngilo ngibazamayo salutho. Njengoba ngilo ngibazama bezongilungisela hayi lutho abatholakala. Inhliziyo manje seyiloku iya iba buhlungu. Ngokunye yithi ngisakhuleka uNkulunkulu wakufaka enhlizweni yami ukuthi hey, labantu yazi awubathethelelanga, bathethelela abantu kuyeke nje kudlulise. And ngathi inkosi kushuthi mangikudlulisa kumele vele lo monakalo oyenze yibona ukhokhwe yimina vele kunjalo ayikho indlela. And at that point ngaleso sikhathi uNkulunkulu wathi yebo kunjalo umusa yileyo nto. Ukuthi kukhokha wena ongewenzanga icala. Lo owonile onecala kuye uyena okhululwayo athole intethelelo. Yingakho bazalwane umusa kuyinto abantu abaningi bengenayo. Noma ngizothi isihe noma imesi ngale ndlela engichaza ngayo. Yinto abantu abaningi abanayo, into eyimvela kancane. Ngoba noma uyibuka kuba ngathi nengqondo yakho yabona inyama iyalwa into eyilento ayikho fair lento. Engathi ayikho fair lento. Lo muntu lona uyena onecala. Kodwa khokha mina ongenacala. Hayi ngeke ayikho fair. Siyibona leyo nto. But bazalwane uNkulunkulu unjalo. And njalo masenza leyo nto. Umina wona onqobekayo bazalwane. Njalo nje masenza lokho umina uyafa. So umqondo wethu ugcine sewujwayela vele ukwenza into ecindezela uself, ecindezela umina. Now kunento bengifisa bazalwane siyibuke la ku screen. Ngizoshare nje screen. Kunento engifisa siyibuke ngomqondo. Ukuthi umqondo usebenza kanjani bazalwane. Ngoba ezensindiso bazalwane zidila nomqondo. All right. Uyabona la bazalwane kunezinto ososayensi abakhuluma ngazo bathi ama neural pathway. La esithombeni uyavela into ekuthiwa yi-strong pathway. Bese kuba khona futhi a weak pathway. Yinto eyenzeka le bazalwane emqondweni yethu. Mawukuthi kunento engiyenza njalo. Into eyenzakalayo la emqondweni wami ukuthi ukhandeka umgudu. Yabona leli side le elinga ku left la khona i-strong pathway. Kuba nomgudu o-strong lana okhandekayo ukuze kube lula kumina ukuthi ngiyenze lento ngoba ngithini ngiyenza njalo. Kufana nokuthi mhlambe ngiyafunda ukugibela ibhayisekile. Mangisaqala ukufunda ngizosokola ngimane lingivisa phansi. Siyabona leyo. Kodwa mase ngijwayele ukuthi ngiloye ngiyiphinda le ndaba yokugibela ibhayisekile. Kukhandeka lo mgudu engqondweni yami.
pathway manje ekhuluma nje ngokugibela ibhayisekile elawula le habit yokugibela ibhayisekile ugcina bazalwane sekulula ukuthi ngiligibele ibhayisekile ngendlela elula nje emangalisayo siyayibona leyo nto. Now ngala ku-right kukhona a weak pathway. I-weak pathway yenziwa yini? Yila bazalwane mthothi mhlambe bekunento bengiyenza kodwa manje angisayenzi, so ngokuloke ngingayenzi le pathway lo iloke iya iba weak. Lento nje bazalwane ifana kahle kahle nendlela. Mawuhamba utshanini kuvuleka indlela ngisho. Mawuhamba etshanini lokho hamba njalo le ndlela iloke icaca. Ugcina futhi sekuba lula uloke wehla wenyuka kule ndlela. Nakhona futhi mase uyeka leyo ndlela uqala enye indlela. Leyo ndlela leyo ibivulekile ngokuya kwesikhathi iya ivaleka igcine seyivalekile nje unaphakade ungasabonakali nokuthi le ndlela yake yaba khona. Seyizona bazalwane nemikondo yethu isebenza kanjalo-ke. Mawukuthi ngifisa ukunqoba noma mhlambe ipathway ethile yesenzo esithile yesono esithile ngifuna ukuthi le ibe weak, kumele kuvuleke enye estrong engizofocusa kuyona. Iloku iba strong iloku strong njengoba leyo iloku iba strong le ibikade strong ngokuthi ngiyeke ngingafocus kuyona iloku iba weak. Oke sibuke bazalwane nesinye isithombe lana nje kusakhuluma ososayensi bazalwane, kuseyisayensi yala emhlabeni ephansi. Ngifika siyibuke kuqala kule sayensi beke manje siyibone ngesayensi yezulu ukuthi isebenza kanjani. Yabona la kule sithombe iyaveza ithi lana patterns of behavior that are repeated become automatic. So manye amazwi izinto esiloke sizenza njalo zigcina nje sezi automatic. Yingakho mawukuthi kunento ojwayele ukuyisho mawucasukile njalo mawucasukile uzosho leyo nto, awusaplani ukusho leyo nto kuyayishokela seku-automatic ngoba lo mgodi ustrong ngendlela emangalisayo bazalwane. Kuze kuba khona angazi sengizojula kakhulu but kuba khona nezinto ekuthiwa ama-neural transmitter, yabona ama-chemical athile njengezinto ekufana no-acetylcholine, khona izinto ezinjalo nje yinto ezenzeka emqondweni lezi ukuthi osacasuka asisho into nje, yabona ngoba sawujwayele. And kuthiwa bazalwane la ezansi manje kule area la ngaphansi ithi patterns of behavior that are broken dissipate. So kuthiwa mawukuthi lento bengijwayele ukuyenza kodwa ngagcina sengingasayenzi njalo igcina seyiphela noba sizothi seyiphelelwa amandla. Nala kule sithombe esilandelayo iyachazwa futhi le nto. Ake siyibuke. Pathways. Ithi neural pathways connect relatively distant areas of the brain or nervous system. Siyabona bazalwane kuthiwa each pathway is associated with a particular action or behavior. So wonke umgodi othile u-associate ne-behavior ethile. Futhi le mqondweni ethi sinemigudu eminingi nama-neural pathway amaningi. Ngakho uma ngizoshayela ithi sengijwayele ukushayela angicabangi kakhulu ukuthi kumele ngishintshe igiya, kumele ngibuyele ku-2, kumele ngiye ku-3 manje, kumele sekuyazenzekela ngoba manje sekune-neural pathway. So uNkulunkulu wayidala ukuthi ingqondo ibe kanjalo ukuze kube lula ukuthi senze izinto. Siyayibona leyo nto ukuthi ingaloke yonke into engiyenza ngiyifunda kabusha. Uma ngaba lama-neural pathway bengekho yonke into bengizoyenza bekumele ngiyifunde kabusha njalo. Kanti uNkulunkulu manje ufaka nje lo mgodi lo, faka lo mgodi. Kodwa yenzeka mawukuthi into lokhu iphindaphinda. Siyebo asifunde la ezansi ithi every time we think, feel or do something we strengthen this pathway. Siyayizwa leyo nto ithi habits are well-traveled pathways. Our brain finds these things easy to do. Siyabona leyo nto. So i-habit kuthiwa yi-pathway eseyihanjwe kakhulu le mqondweni wakho. Ake sibuye ngalana-ke manje ngaku-right. Ithi new thoughts and skills carve out new pathways. So masaqala into entsha kuvala i-pathway entsha. Yabo ithi repetition and practice
strengthen these pathways, forming new habits. Says the Lord, ngokuloku iphinda-phinda-ke leyo nto iyaqina lo mgudu lo, the pathway le. And then all the pathways get used less and weaken. Sayibona leyo nto, ngoba uqale into entsha mhlambe ethile endala ugcina sewungasayenzi, and ngongasayenzi iloke iba weak. Sayibona lo bazalwane. So kubalulekile ukuthi siqonde-ke lokhu. Manje ngifisa-ke bazalwane ukuthi-ke ngiphume kancane kule sayensi le yomhlaba. Ngizongena kweyezulu, but nasi isibonelo ngempela uyabuka la ukuthi kunendlela evulekile. Ivulwe yini le ndlela? Ukuthi abantu bahamba kuyona. Sayibona leyo nto, akho excavator esivulile la, iy'nyawo zabantu. Sayibona leyo nto. And uyabuka nabazalwane ukuthi kule y'thombe kunganzima kumuntu noma umuntu futhi anganqena ukungena nje otshanini olungena ndlela. Kulula ukuhamba kule ndawo enjani eseyinendlela. Sayibona leyo nto bazalwane. So nasemqondweni yethu kunjalo. Makunesono esithile esiloke sibuya, yingoba sekunomgudu ostrong walesono. So mina uthi mangizama ukuhlukana naso ngisuke ngiphuma kulo mgudu ngingena la etshanini. Kodwa njengokuthi ungalindela bazalwane, umuntu mayehamba la etshanini mhlambe ahlangane nento ethande ukuba nzima noba elikhuni, yini into yokuqala ezokwenzeka? Uzobuyela kule ndlela vele kulo mgudu ojwayelekile. Nesono ikuba kanjalo. Kunabantu mhlambe umunye ahlukane nogwayi, azama ukuhlukana nogwayi isikhashana, kodwa kuthi mase kuvela isimo mhlambe esimstresayo abuyele kugwayi. Sayibona leyo nto. So into ey'kanjalo. Now ngifisa abazalwane sike singeneke kule sayensi yezulu. Sisebenzisa nje izinto ey'bonwayo ukuqonda izinto ey'ngabonwayo. Ake siyeni bazalwane kumabhayibheli wethu kunento siyibone ngemicabango. Ake sencwadi kaGenesis, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Now bazalwane, ngiyafisa ukusho lokhu. Ama-habit izinto esizenzayo, kodwa konke umuntu akwenzayo nako konke umuntu akukhulumayo uqala enhliziyweni. Sayizwa leyo nto? Uqala emicabangweni. Ngiyafisa lento ukubuyela kule sithombe sisike sisibone bazalwane. You know lento ngithe uma ngiyifunda, even though bengingayifundi for the first time, kodwa yangithusa. Asifunde dana on your left ezansi, bottom left. Every time we think, feel, or do something, funa nje sibambele la ku-think. Kodwa every time we think, we strengthen the pathway. Kodwa njalo uma sicabanga ngento, isono akudingi nokuthi ngisenze ukuze sithole amandla. Kodwa ngokucabanga nje kuphela. Sayizwa noma bazalwane, siloke sithola amandla. Kodwa we strengthen the pathway. Kuba lula ukuthi ngisenze isono ngokuloke ngisicabanga. Okusho ukuthi-ke bazalwane, kuze kulunge izenzo zethu, kumele kuqale kulunge ini? Imicabango yethu. Sayizwa leyo nto? Uyazi kuleli verse esolifunda, uNkulunkulu uyasivezela ukuthi kwakonakele izinto ezimbili emhlabeni phambi kokuthi umhlaba ubhubhise. Kwakonakele izenzo zabo futhi kwakonakele nemicabango yabo. Ake sifundeni kuGenesis 6 verse 5. uGenesis 6 verse 5 ufundeka kanje: kepha uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni, nokuthi zonke izizinto zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Amen. Abazalwane ukuthi ngikhuleke, ngifuna nje sizwe kahle le ndaba. Let's just pray very quickly. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu, siyacela Nkosi umoya wakho oyingcwele usincede Nkosi, ingqondo zethu ziqonde esikufundayo, sifocus Nkosi esikufundayo, singavumeli uSathane asiphazamise Nkosi nangeyiphi na indlela ngazo zonke izinto nje zalo mhlaba eziphazamisayo. Cela Nkosi zingasiphazamisi. Ne-network Nkosi ucela uyibambe uqhubeke isebenza kakuhle. Cela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Amen. Bazalwane. Kuthiwa lana uNkulunkulu wabona okokuqala ukuthi yini eyayimbi okanye wathi ububi bomuntu bukhulu. Ngamanye amazwi izenzo zomuntu ayizenza zazimbi kakhulu emehlweni kaNkulunkulu. Kodwa number 2 uNkulunkulu wawubona. Lithi iBhayibhile kuthiwa nezizindlo zemicabango yakhe umuntu. Sayibona lona bazalwane? Kuthiwa zazizimbi kuphela. So umuntu wayengenzi nje okubi kuphela, kodwa wayicabanga futhi okubi kuphela. Yingakho uNkulunkulu wabona nje bona manje labantu alisekho ithemba lokuthi bebuyele emuva. Ngoba as long as imicabango imibi kuphela, nezenzo zizoba zimbi kuphela. Akwazi ukuthi kube nezenzo ezinhle imicabango imibi. Akwazeki. Konke ukushintsha umuntu angakushintsha kuqala emicabangweni yakhe. Ake sibuyele ivesi elikhuluma ngale nto. Sene Isaiah 55. Isaiah 55. Ncwadi kaMprofethi Isaiah sahluka 55 chapter 55. Sibuka bazalwane uverse 7. Hey. Asizweni le ndaba. Isaiah 55 verse 7. Yebo. Uverse 7 ndika kanje. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuJehova. Uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Amen. Amen. Glory to God. Kuthiwa bazalwane omubi akashiye indlela yakhe. Nomuntu owenza okubi ashiye ini? Imicabango yakhe. Siyayibona lento bazalwane. So njalo uNkulunkulu utargeted these two things ngoba akukho enough bazalwane. Ngithi ngiguqukile kanti ukuguquka kwami kula kwizenzo kuphela. Siyayibona leyo nto. Ngoba umuntu wangempela yimicabango. Lithi iBhayibhile ngicabanga ukuthi kuyiZizaga 23 verse 7 lithi nge-English, as a man thinks in his heart so is he. Njengomuntu ecabanga enhliziyweni yakhe unjalo. Siyabona leyo nto. So umuntu imicabango yakhe. So ngisho noma bazalwane angiphingi ngenza isibonelo ngokuphinga nje. Kodwa mangiloke ngicabanga ukuphinga emehlweni kaNkulunkulu ngumphingi. Ngumphingi. Ngingayikhohlisa nje ngithi hayi angiphingi. Kodwa makugcwele ukuphinga la enhliziyweni yami emicabangweni yami ngumphingi mina. As a man thinks in his heart so is he. uNkulunkulu bazalwane usesha inhliziyo yomuntu. Usesha inhliziyo yomuntu. Ake sibukele another verse ekhuluma about the same thing. Asekuncwadi kaJames, Jacob chapter 4 verse 8. James 4 verse 8. uJakobe 4. Yeah. Sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kinina. Hlanzani izandla nina zoni, ihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Leza nala ikhulunywa lana ngokuhlanzwa kwezandla. Izandla zirepresenta ini? Ama-actions. Sayizwa loo nto bazalwane? Ibese ikhulume nangani? Ngokuhlambululwa kwey'nhliziyo zethu. So wonke lama verse yawafunda akhuluma the same thing. And uNkulunkulu bazalwane njengoba iphinda lento ufuna siyiqonde ukuthi akwazi ukuthi kube khona inguquko
kodwa ibe inhliziyo isangcolile. Akwenzeki bazalwane, akwenzeki. Ngisho noma ngingaba nezenzo esingathi abantu uma beyibuka ngathi yezothando, kodwa uma ngigcwele inzondo enhliziyweni, mina ngumuntu onenzondo, ngumuntu onenzondo. So I hope lento bazalwane siyayibona ukubaluleka kokuguquka kwemicabango, kokuguquka kwemicabango. Now asithathe lento besiyifunda ekhulunywa nguDaniel yokuthi ukuze unqobe okubi ukunqoba ngokuhle. Ayikwazi impilo yomuntu ihlale nje i-empty ngenalutho. Asikuthathe lokhu sik-apply la emicabangweni. Siyayibona lento bazalwane, imicabango ke manje emibi siyinqoba kanjani? Sizoyinqoba ngemicabango emihle. Ake sibukeni ke bazalwane ukuthi iBhayibheli lithini-ke ngalokhu. Lithi asenzeni masifisa ukuthola imicabango emihle, siguqule iy'milo zethu. Sofunda nje amavesi ambalwa. Asiyeni incwadi kwabaseKorinte besibili chapter 3. KwabaseKorinte besibili chapter 3 kuverse 18. KwabaseKorinte besibili chapter 3 kuverse 18. Yebo, ngisavula. Ngazi mhlambe nekhona etholile ivesi angafunda. Akunankinga. Verse 18, chapter 3, the 2 Corinthians. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi njengasesibukweni siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni njengalokhu kumi ngenkosi engumoya. Amen. Ayesibambini lapho bazalwane. Kuthiwa thina kumele senze njani? Sibuke inkazimulo yenkosi uJesu Kristu. Seyizwe leyo nto? Kuthiwa siyaguqulwa sifane nayo. Lokuguquka kwabazalwane kenziwa ngumoya kaNkulunkulu. So kuthiwa into kumele siyenze asibuke uJesu. Now makuthiwa asibuke uJesu noma sibuke inkazimulo yakhe noma sibuke isimilo sakhe, kusho ukuthini lokho? Siyasithatha isimilo sikaJesu bazalwane, sifunde ngaso. Isimilo somuntu ke bazalwane usithola ngokuthi ubuke impilo yakhe ukuthi uphila kanjani. So ngamanye amazwi, ukuze sibuke inkosi uJesu Kristu, kuze siguqulwe sifane nayo, kumele sifunde impilo yakhe uJesu Kristu. Kusukela bazalwane ekuzalweni kwakhe uJesu okuyihlazo, siyiqwalasele impilo yakhe. Angisho manje lento masiyifunda siyayicabanga. Angisho manje uyabona ukuthi mawukuthi bekunomgudu engqondweni yami wemicabango yempakamo, the more ngicabanga ngokuthobeka kaJesu, le micabango yempakamo ilokho ilahlekelwa ngamandla. Le micabango yokuphakama ilokho ngicabanga ukuthi uJesu, hawu, yini le engiyifundayo kodwa? Inkosi yezulu yashiya isihlalo sayo sobukhosi, yashiya la yayisurroundwe iy'ngilosi. Iy'ngilosi ezinhle ziyikhonza, yakushiya konke lokho yeza la emhlabeni. Mayifika into yokuqala nje embingelelayo la emhlabeni ezalwa uJesu, iy'mbongolo namahashi. Umuntu othobeke kangaka uyakufunda lokho. So manje as ukufunda lokhu, inhliziyo iyathobeka. Nomuntu onedlame uyabuka inkosi uJesu Kristu, ingane iphethwe nguMaria noJoseph. Kufika ingilosi ibaxwayise ithi balekani neGibhithe, ngoba uHerodi inkosi ufuna ukuyibulala ingane. Ibalekani neGibhithe, ngenilethela izwi futhi mase kumele nibuye. Umuntu abuke naye inkosi yezulu, ngumnikazi wezinto zonke lo bazalwane. Ngumuntu lo wathi ngelinye ilanga wathumela ingelosi eyodwa. Lithi iBhayibheli wathumela ingelosi eyodwa uNkulunkulu uyabhubhisa 185,000 yamabutho
wenkosi yase-Assyria, the Assyrian king. Kodwa the same Jesus wenza lokho bazalwane, mase ila emhlabeni wehla waphansi, simbona ebalekela nje inkosi ewumuntu nje, ebengavela aqede ngayo nje masinya. Simbone uJesu efundiswa nguMaria, umnikazi wemvelo, umnikazi wendalo yonke. Sekumele abuze kuma wakhe manje athi yini le mama? Athi mama cha, lena intaba. Yini le lolu utshane? Ingilosi bazalwane ingakho sasifundile la njalo masifunda siyathola ukuthi ingilosi ziyamangala mazibuka okuyithoba kaJesu, njalo uJesu wayithoba ngayo ukuze azosindisa abantu. Now sicabanga siyibukile kanjalo inkosi bazalwane, lithi iBhayibheli siyaguqulwa ngomoya wenkosi ukuze sibe nesimilo esifanayo bazalwane. Sibe nesimilo esifanayo nomuntu omunye oyibone ngathi uhluphekile, inosizi inhliziyo yakhe, mase ifunda ngempilo kaJesu, uyathola ukuthi ekaJesu yayinosizi njalo. Wena uzomana uba nalisizi nje ngalezo zikhathi, ekaJesu yayinosizi njalo ngenxa yokuhlupheka kwabantu nenganxa yempilo eyiphila. Omunye ayibuke ngathi uhluphekile, uswele kakhulu, naku ehleli endlini mhlambe enama-crack noma yindlu mhlambe evuzayo, ayibona ngathi uswele kakhulu. Kodwa mase icabanga inkosi yezulu, yazi mawufunda kwincwadi kaJohane chapter 7 verse 53, lithi iBhayibheli abantu bonke babekhona lapho uJesu naye wayekhona efundisa khona, mase bengasavumelani ngezinto ezazifundwa uJesu wayikhuluma. Lithi iBhayibheli wonke umuntu wayemuzini wakhe. Liqhubeke ku-chapter 8 verse 1, lithi kodwa uJesu waye entabeni yeminquma. Sayizolwana bazalwane, inhlupheko uJesu wayehlangabezene nayo la emhlabeni yayimangalisa kakhulu. Mawufunda uJesu ekhuluma noJudas, uJudas bemlethe efuna ukuba umfundi, uthi uJesu, foxes have holes. I-fox yini? Amakhanda. Uthi anemigudu alala kuyona. Uthi ngisho even birds have nests, ney'nyoni nazo futhi zinemidwalo yazo. Uthi kodwa indodana yomuntu ayinayo nendawo yokubeka ikhanda layo. Siyibona bazalwane. So izinto zonke lezi siyibonayo ngempilo kaJesu, sibone futhi bazalwane nokufa kwakhe uJesu okubuhlungu. Yabona mase sifika la okuvelele esithombeni, kusho uNkulunkulu uthi masifisa ukuguqulwa sifane nesimilo sikaJesu, kumele simbuke uJesu. And into esishayayo ukuthi asimbuki uJesu, yabo? Senza thina u-opposite yalento ekhulunywa nguDaniel. Thina sizama ukunqoba okubi ukuthi nje sikususe nje okubi, kodwa sizama ukufaka okuhle. Kanti manje masifaka impilo kaJesu, kuyangena okuhle bazalwane, kuyangena okuhle kakhulu. Ake sifunde linye ivesi mhlawumbe likhuluma ngale nto siyibone. Asiyena kumaHebheru chapter 12. Yabona bazalwane, lento esiyifundayo ukukhuluma iqiniso. This is a life and death matter. Masingayiqondi lento bazalwane, umbuso wezulu mathuba ukuthi siwubone ngempela mancane kakhulu, ngoba sizoloke sinqotshwa isono over and over again. Kodwa isayensi yokunqoba isono uNkulunkulu uyambulile la ezwini lakhe. Uthi bukani indodana yami, bukani indodana yami. Asizweni maHebheru chapter 12 uverse 1, yileli verse elithi asihlweni naso sonke isono. Ngisho uverse 2 uyasitshela senza kanjani. Mhlawumbe sifundeni nje verse 1 no-2. Verse 1 no-2. KumaHebheru chapter 12 verse 1 and 2, uverse 1 ufundeka kanje: ngalokho-ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo ufakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi, sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo, sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano, engalinaki ihlazo, wahlala kwesokunene isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.
Amen. Bazalwane, Amen. asizwe le ndaba. Uverse 1 yazi lento yamangalisa. Uthi umpostoli uPawuli kumele sihlukane nesono sonke. Uthi and every weight and every sin. Sonke isono bazalwane. Uthi uNkulunkulu asihlukane naso. Omunye umuntu ke uNkulunkulu wayesazi ukuthi mayikhuluma lento abantu bayibuza ukuthi hawu kodwa Nkosi kanjani? Ihlukane naso sonke isono ngiyanqoba konke Nkosi kanjani? So uNkulunkulu ekwazi ukuthi sizocabanga kanjalo. I-solution wayiveza ku-next verse, verse 2 uthi sibheke kuJesu. Sibheke kuJesu bazalwane. Nayi solution bazalwane. Sibheke kuJesu. So indlela esihlukana nayo ngesono, angihlukani ngesono ngokuloye ngivuka ngithi hey Nkosi yabona ke namhlanje ngiyayimisela for sure angiyenzi lento. Mawufuna kusuke imicabango emibi noma imicabango yokubi ayisuki nje ngokuthi uthi hayi usuka imicabango. Ingqondo ayikwazi ukuhlala empty. Into isuka ngokuthi kungene enye. So manje uthi umpostoli uPawuli akekho umuntu owake walunga ukudlula uJesu. Masifisa ukuthi umqondo wethu ugcwale ukulunga, asibheke kubani? uJesu, sicabange uJesu bazalwane. So kuthiwa nayo into ekumele siyenze masifisa ukunqoba isono. Uyazi ukuthi ngisho nokunqoba ingcindezi ne-discouragement zonke lezi zinto nakhona futhi isolution iyodwa. Asicabange uJesu. Asibuye ku-verse 3, same chapter, verse 3. Uverse 3 ufundeka kanje. Yebo umqondeni yena owakhuthazela ephikwa kangaka izoni, ukuze ningakhathali niphele amandla emphefumulweni yenu. Yabona bazalwane, mayithi mqondeni kwi-English ithi consider him, ngamanye amazwi mcabangeni. Think about uJesu, kwinhlupheko yena adlula kuyona uJesu. And uthi umpostoli uPawuli mawukuthi siyacabanga ngoJesu, into ezokwenzeka ukuthi angeke sibe discourage, angeke sikhathale ngokomphefumulo. Siyizolani bazalwane? So amandla womphefumulo, spiritual endurance, itholakala ngokubheka kuJesu. Ngoba bazalwane, i-discouragement yinto eyenzeka kephi? Emcabangweni, in the mind. Siyabona leyo nto? So ukuze kuphumele umcabango omubi, kumele ngifake umcabango ozodudulela umcabango ngoJesu. Mase ngibuka uJesu bazalwane owathi ehlushwa kangaka, lithi iBhayibheli ku-verse 2, ngenxa yentokozo ibhekele phambili uJesu, intokozo yokusibona sisindiswa thina sonke. Kuthiwa uJesu walidelela uhlazo, wangalinaki uhlazo lesiphambano. Iyayizwa loo nto bazalwane? Uyabona umuntu into ebuhlungu kanje kodwa ayidelele, ngamanye amazwi ayithathe kancane, ngenxa yokuthi ubona mina nawe ukuthi sizosinda ngalesiphambano. So uJesu indlela ayisithanda ngayo yayinjalo bazalwane, ukuthi ukusibona sisindile kwamkhuthaza ngendlela yokuthi ngisho nohlazo nobuhlungu ayedlula kubona wavele wakudelela, wathi hawu into encane compared to into engizoyizuza. Ngizobona loba usibanibani nalona esindile. Jesu bazalwane usithanda ngendlela emangalisayo, ukuthi asibheke kuyena masifisa ukuthi isono silahlekelwe amandla. Yiyo lento uJesu ke bazalwane wayifundisa. Lokhu uJesu eyiphinda le ndaba wayifundisa nakuNebukadnezari. Asizuya kulona ivesi kodwa mhlawumbe ofisa ukulibhala phansi mayifunda ngalibhala kwincwadi kaJohane chapter 3 ku-verse 14 no-15, lapho uJesu ekhuluma not noNebukadnezari, noNicodemus, esithi njengoba nje uMose waphakamisa inyoka endle, kanjalo nendodana yomuntu kumele iphakanyiswe ukuze yilowo nalowo okholwayo yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okunjani? Okuphakade. Siyayibona leyo nto? So uthi uJesu indlela usindiso ngesiphambano sakhe olisebenza ngalo, yile ndlela kwasebenza ngayo leya nyoka ephakanyisiwe endle. Siyakhumbula bazalwane ehlane, and bazalwane abantu babelunyiwe iy'nyoka, siyakhumbula. Kodwa kwamemezela uMose
abantu sebezile bezocela intethelelo uNkulunkulu wathi kuMose yakha le nyoka le yethusi wamemezela uMose wathi bazalwane ngiyazi ukuthi inyoka inilumile ngiyazi ukuthi futhi nopoison usegazini kodwa nayi inyoka engiyiphakamisayo obukayo kuyona uyasinda and bazalwane ngempela lithi iBhayibheli abantu ababukayo basinda ngisho inyoka noba upoison wayo wasewusegazini sewugijima sewuqonda enhliziyweni seyizwe lonto bazalwane kodwa umuntu ngokubuka nje wayesinda azange athi uMose akubuke labo inyoka esanda kubaluma noba upoison ungangeni kakhulu ngisho noba sewungene kangakanani upoison kuthiwa uma ubuka uyasinda uthi uJesu nakanjalo-ke indodana yomuntu yilona lowo okholwa yiyo noba obuka kuyo iphakanyisiwe esiphambanweni uyasinda inkinga bazalwane asimbuki uJesu njengangisho nje ukuthi uJesu asimbuki ziyadlula ziphele iy'nsuku abantu bangacabanganga ngoJesu nangomnikelo omangalisayo uJesu awenzile and bazalwane ngenxa yalokhu ukunqoba kwemicabango emibi nesono akwenzeki nayi isayensi yesalvation level insiyinikeziwe ngoba lithi iBhayibheli incwadi kaJohane chapter 1 verse 7 kuthiwa igazi likaJesu elisigezayo kuzo zonke izono kumele sibuke bazalwane kuleli gazi kumele sibuke kuleli gazi asike sibuke bazalwane enye indlela so ngibukele yokuqala indlela yokunqoba imicabango emibi yokuqala ile yokuthi kumele siyireplace ngemicabango emihle now ngifisa ukubuyela kulento futhi ukubuyela kule sithombe bazalwane njengoba sizama ukuyireplace ngemicabango emihle le micabango emibi kusho ukuthi thina singabantu abazama ukukhanda indlela entsha sishiya le seyivele ikhandekile sayizwa leyo nto bazalwane leyo nto-ke ayikho lula leyo nto ayikho lula now yini ezosiza ukuthi sikwazi ukuhlala kule ndlela entsha manje sisiyikhanda singabuyeli kule ndala naye bazalwane isolution asiyeni incwadi kaMateyu chapter 26 in fact bazalwane sisaya nje incwadi kaMateyu 26 ngiyafisa ukusho lo kuyabona indlela umqondo womuntu osebenza ngayo mhlawumbe yesibukeni la kwi-screen sifuna nje ngomqondo womuntu manje unendawo la kwi-screen ngifake i-label frontal lobe frontal lobe isiza ngento eziningi bazalwane judgment decision making zonke lezi zinto behavior personality zonke lezi sizibona ezibhalwe la i-frontal lobe leyo sayibona leyo nto so yiyo eyenza ukuthi umuntu ayiphathe kahle yiyo i-frontal lobe eyenza ukuthi umuntu abe ne-judgment e-right akwazi ukwahlula izinto athi hayi cha lokhu akukuhle ukuthi ngikwenze i-frontal lobe lo mqondo ophambili lo blue kube sekuba khona-ke manje bazalwane into ekuthiwa yi-limbic system sayibona leyo nto yona bazalwane into eyilawulayo kakhulu ama-emotions njengasikubonile kuphonto yokuqala phonto lesibili siyabona ukuthi i-aggression i-appetite ukudla ne-drinking futhi nama-sexual behavior zonke lezo zinto zonke nama-hormones zonke zila kwi-limbic system manje bazalwane singabantu ngenxa yokukhula empilweni yesono okwenzekile emqondweni yethu ukuthi umqondo wethu sewujwayele kakhulu ukulalela i-limbic system kune-frontal lobe ngendlela yokuthi bazalwane i-limbic system seyinamandla ukudlula i-frontal lobe yabona ingqondo njengoba siyibuye kanje ingqondo iyimuscle the brain injenge-muscle bazalwane so kwi-muscle iphathi ebanamandla yile oyijimisayo namanje ubungake ujimiso ingalo yaka-right uloke ungayijimisi yaka-left le yaka-right izogcina inamandla kakhulu ukuhlula le yaka-left kunjalo nje so nalemqondweni ngenxa yokuthi thina sesilawulwe kakhulu yimizwa yethu i-aggression sayibona leyo nto i-appetite yabo sexual behaviors ama-emotions abantu khona abantu nje umuntu olawulwa ama-emotions kube nzima ukuthi ayicontrol ama-emotional sayibona leyo nto
and lento yenzekile bazalwane, and uNkulunkulu uyayiqonda lento. And the reason why manje ama-emotions sewene-control yingoba kancane kancane sikhula asilawulile ama-emotion. So manje imaseli le ye-limbic system seyinkulu kunale maseli ye-frontal lobe, ngendlela yokuthi bazalwane ngumqhudelwano nje bazalwane ngempela it's a mismatch. Yazi uma kuthiwa into is a mismatch, kufana nokuthi i-frontal lobe yethu seyincane bazalwane njengengane encane, okumele kodwa le ngane ilwe nomuntu omdala. Siyabona leyo nto, siyabona ukuthi yi-mismatch leyo, ngeke ikwazi, ngeke ibe nalo nethuba lokunqoba leyo ngane, ayinayo i-chance bazalwane. Now kule sibonelo, athi ngenze nje lesibonelo bazalwane, before sifunde leli vesi, asithi ngempela ikhona ingane encane, njengoba nje i-frontal lobe zethu sezincane kanje, ze-weak frontal lobe yethu, judgment, decision making, siyabona leyo nto, ukulalela uNkulunkulu, obedience, behavior, zonke lezi zinto sesi-weak kakhulu, sesilawulwa ama-emotions, yi-anger, intukuthelo, siyibona leyo nto, ama-sexual behavior, zonke lezi zinto lezi izinto ezilawula abantu manje, i-appetite. Umuntu abesazi ukuthi akumele adle lokhu, akumele adle ngalesi sikhathi, kodwa umuntu athi ayingeke ngiyithele nje, kunzima kakhulu ukuyibamba, yabo. So lokho sekunamandla kakhulu. So leyo limbic system yona ngizoyifanisa nomuntu omdala oyisigoro namandla. I-frontal lobe yethu ngizoyifanisa nengane encane nje ena-2 years mhlawumbe. Uyabona bazalwane, asithi kunomuntu omdala oyisigoro ozama ukuvula isicabha ungaphandle mhlawumbe kwe-room, outside the room, kunengane ngaphakathi lencane, umzali wayo mhlawumbe ingane ulele. Ingane yona izama ukusivala isicabha ukuthi lo ongaphandle oyisigoro angasivuli, asikhiyanga isicabha. So nje naye izama ukuphusha ngamandla wayo ingane, nalo omdala ongaphandle uzama ukuphusha avule. Sonke bazalwane kule sibonelo uma ngabe siyasilandele, siyabona ukuthi bazalwane ngempela there is no way le ngane le ingakwazi ukuthi imvibele ukuthi lo angangeni, ngoba ingane ayinamandla, umuntu nje angaphusha futhi lo ngaphandle ngesandla esisodwa. Yeyiphi bazalwane indlela ingane engenza ngayo ukuthi kule sicabha lesi agcine angangenanga lo muntu? Iyodwa kuphela. Nginika ithuba, ningaphenduli bazalwane, nginika nje ithuba lokuyicabanga. Yeyiphi indlela? Isekamereni ingane, ayinamandla, khona umuntu ofuna ukungena onamandla kakhulu, kodwa ingane ibilele nomzali wayo, ulele lapha, ayinamandla ingane. Yeyiphi indlela engenza ngayo? Isimpula, mhlawumbe abanye sebeyicabangile, kumele ihambe iyovusa umzali, kumele ihambe iyotshela umzali ukuthi ye baba, nangu kunomuntu ofuna ukungena, asivale isicabha, nobaba umuntu ofuna, ubaba bese kuba uyena onamandla ayovala isicabha. Siyibona lo bazalwane, ngamanye amazwi kumele ithole usizo oluvela ngaphandle kuyona. Siyibona lo bazalwane, asizwe ke bazalwane amazwi kaJesu, injalo ke lento nasemqondweni yethu, ukuze sikwazi bazalwane ukuhamba indlela entsha, siyishiye le ndala. Asinawo amandla thina, ngoba le ndala seyinamandla kakhulu. Ukuze sikwazi ukuhamba ngale ndlela entsha bazalwane, kunento kumele siyenze, kumele sikhale kuNkulunkulu, kumele sikhuleke. Now yiyo lento ekhulunywa nguJesu la kwincwadi kaMateyu chapter 26. Ake sibuke sibuke ku verse 41. Verse 41 kuphela, just to save time. Verse 41. Yeah. Verse 41 ufundeka kanje: lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni, umoya uyavuka kepha inyama ibuthakathaka. Amen. Amen. Bazalwane, uthi uJesu mangiyithola ngisesimeni la spiritually noma ngokwengqondo, frontal lobe, ngifisa ukwenza into ethile, kodwa ngishaywa yi-limbic system, ngishaywa ubuthakathaka benyama. Uthi uJesu angenzini? Nayi isolution la, uthi khuleka. Ngamanye amazwi uthi biza, cela usizo. Njengoba nje bengenza isibonelo ngithi ingane imele ibize umzali ukuze inqobe, ngoba ayinawo amandla. Siyabona bazalwane, into esenza sikhuleke kancane njengabazalwane
it's because asi-realize lento yabona ngathi mase ngibona lento lengiyiveza manje le mismatch le yenzekalayo la ngabona bazalwane umKristu akwazi ukuphila engakhuleki not even one day you are not safe even one day ngoba bazalwane indlela seyinamandla ngayo le limbic system le yethu lama animal passions yethu anamandla ngendlela emangalisayo ngendlela yokuthi bazalwane without usizo oluvela kuNkulunkulu akekho lakuthina sonke akekho umuntu onethuba lokunqoba ngisho uzama ukucabanga ngoJesu kodwa uma ngaba awulitholi usizo oluvela kuJesu umqondo wakho uyobuyela futhi kule micabango engcolile and bazalwane I'm sure abantu bakhona abayazi lento by experience uyithole sewucabanga nje into ebhedayo umcabango omubi uyikhuze umcabango sewuhambile esikhathi indlela uthi hawu ngaze ngayicabanga into ebhedayo enkosi cela ungisize and lapho soqale ukukhumbula ukuthi kambe kuyacela siyabona lento bazalwane so nje singabantwana bakaNkulunkulu ngempela bazalwane umkhuleko kumele ngaba asihlukani nawo asizwe linye ivesi elikhuluma the same thing lento engishoyo yokuthi indlela i-frontal lobe yethu ethola ngawo amandla iwathola amandla ngokuthi sikhuleke sicela amandla kuNkulunkulu asizweni asile incwadi kaEfesu ngoba se-Efesu chapter 3 bazalwane sifunda leli vesi ngikhuluma iqiniso kulesikhashana nje ngikholwa kumntwana kaNkulunkulu ngibile nabangani ihlanganele nabantu abaningi bekholwa bethini konke nje lokho and kunento engiye ngayirealize bazalwane ukuthi abantu bawile baningi and bakhona bamile and kune observation nje encane i-observation encane but kulabo abantu abamile kunento engiyinotice ngoba abantu ngihlalile nabo kunento engingayinotice abazalwane ukuthi kulabo abamile abasaqhubeka ngokuthobeka behamba nje endleleni the narrow path into ecommon umkhuleko kubaningi babo mhlawumbe ngingasho ukuthi bonke but into ecommon umkhuleko yabo nje noma ngibacabanga nje bazalwane ngempela engibonayo ukuthi bayakhuleka kakhulu and kwabanye bawile engibakhumbulayo ngiyabakhumbula babe nolwazi olumangalisayo othi umuntu mayevula umlomo wakhe nimangale nonke yabo nimangale nonke kodwa ngimangala ukuthi kodwa lo mzalwane uthi le akakhuleki kakhulu yazi kodwa ngimangala ukuthi futhi indaba yomkhuleko futhi lento yenzeka ngizothi bengisesemushana elikholweni so manje ngilo ngibuka ngiyibuza ngoba ngibuka abantu abaphambili kunami ngithi mhlawumbe kusho indaba yomkhuleko ibalekile kakhulu into ebalekile ukuthi ube nolwazi olukhulu ngithi kodwa ukuthi-ke ngiqhubeke nje ngikhuleke and lento bazalwane mase zisenzeka izinto and uNkulunkulu yamanje sengifundisa nami as ngiyiyela kuNkulunkulu yabona nje le ifundo esisenzayo yabona isifundo esenzekayo siyaconfirmeka kule experience le ngempela kodwa bazalwane i-safety for umKristu ukuxhumana kakhulu nezulu through prayer mele sibe ngabazalwane abakhulekayo kakhulu bazalwane mele sibe ngabazalwane abakhulekayo uyabona uJesu mawubuka impilo kaJesu uJesu impilo yakhe yayinamandla ngoba uJesu wayekhuleka uyazi kunencwadi ebhalwa ngu-Ellen White igama lencwadi ku-Ministry of Healing ikhuluma nje kakhulu ngoJesu ngizoyisho nge-English le quotation bese ngiyayitolika ithi the Savior's life Ministry of Healing page 51 ithi the Savior's life on earth was a life of communion with God and with nature and then iqhubeke ithi and in this communion he revealed to us the secret of a life of power sayizwa lona bazalwane sokusho impilo kaJesu nje kwakuyimpilo yokuloke exhumene kakhulu noNkulunkulu Baba and kuthiwa kule mpilo lena in this communion uJesu usambulele imfihlakalo yempilo enamandla yabo so ukuthi bazalwane impilo enamandla impilo ngempela enomkhuleko because njengoba ngisho bazalwane ukuthi we are no match ngempela for Satan because yabona manje bengisakhuluma nje ngento eyenzeka emqondweni wethu phakathi kuphela ngokuthi already emqondweni wethu kubhedile
inkanuko noma emotions anamandla kakhulu ayahlula ifrontal lobe le kuyiyona ehlelayo ecabangayo edecidayo. Siyabona leyo nto. Lokhu kwenzeka kuphela emqondweni yethu. Now imagine kukhona namadimoni futhi apha amandla kule nkanuko. Ngempela bazalwane we are no match. So kumele senze nje lento esiyifundile la ukuthi we need to pray. We need to pray kakhulu. Asizweni la ku-Ephesians, bengithe Ephesians chapter 3 yangisho. Yebo. Yebo. Na bazalwane Ephesians chapter 3 ngicela sifunde uverse 16. uPaul nje lana uverse mofunda uverse 14 uyakhuleka. Uyabo uthi for this cause I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. So uthi ngiguqele ngiyakhuleka. Kunento ayicelayo uyicelela abazalwane. Asizwe nje yini le kuverse 16. Yebo, uverse 16 ufundeka kanje. Ukuba ngokwengcebo yenkazimulo yakhe aninike ukuqiniseka emandleni ngomoya wakhe umuntu ongaphakathi. Amen. Yamuzwe Paul uthini? Uthi ukhulekela ukuthi uNkulunkulu aninike noma asinike ukuqiniseka noma ukuthi sithole amandla. Namandla sathola kanjani? Ngomoya kaNkulunkulu. Seyizwe bazalwane. So ngingaze ngithi uPaul umuntu mhlambe kule illustration besiyenza yengane enomzalo olele ingane yenizama ukuvala isicapha kunomuntu oyisigoro zama ungena usathana. Ngingaze ngithi uPaul mhlambe uvele ngewindi yena umuntu okhulekela ingane ubiza umzali uthi we baba vuka ngosiza ingane vuka. Siyibona leyo nto bazalwane. And then ubaba asuke ngempela aye enganeni. And you know bazalwane ngisho nama uvangele makunabantu ozama ukubasondeza kuJesu mawungabakhulekeli bazalwane ama effort wakho aba weak ngendlela emangalisayo. Yabo. But mase understand lento uyabakhulekela abantu ngoba uyaunderstand ukuthi lento engithi abantu abasuke kuyona lento engithi abayenze abanawo amandla okuyenza. Futhi indlela aba weak ngayo bazalwane abakwazi yabona nje abakwazi nokukhathaniswa with amandla walesitha abemilini naso. So nje into emele ngibenzele yona angibacelele usizo. Mele ngibacelele usizo. Ngakho most of the times uJesu mayeqeda kushumayela waye entabeni ayokhuleka ubusuku bonke. Ukhulekela labantu bebelizwa ilizwi. Ayithulula inhliziyo yakhe kubaba. Athi baba ngicela ubasize. Abanamandla abantu. Uyabazi nawe. Ngiyacela baba umoya oyingcwele ungene kubo bonke labo abafisayo ukwenza intando yakhe. Ebakhulekela uJesu abantu. Nje bazalwane indaba ngempela yokunqoba esemkhulekweni. And indaba yokunqoba iqala emicabangweni. Ukuze sibe msulwa sihlukane nesono. Kumele iqale kuhlanzeke inhliziyo zethu ukuze kuhlanzeke ngisho ukuphila kwethu bazalwane. And ngiveze nje ngokusizwa uNkulunkulu izinto ezimbili kuphela kumele sicabange ngempela zihlale kuthini. Eyokuqala ukuthi asibheke kuJesu ngoba imicabango sithe emibi ikhishwa imicabango enjani emihle. But sabuka ukuthi bazalwane le micabango emibi seyakhele kakhulu engqondweni yethu angisho. Seyile umgudu ovulekile le ndlela evulekile sibona la esithombeni. So ukuze manje sikwazi ukuthi sisuke kule micabango emibi sikwazi ukuthi sihlale imicabango emihle sidinga usizo oluvela ezulwini. Ngithi mangithukuthele ngiphendule ngendlela engajwayelanga ukuphendula ngayo. Siyabona lo nto isimangaliso leso. Simangaliso somusa ngoba ngokomthetho scientifically kahle kahle lento ethiwa i-miracle le but i-miracle nje esingayinaki thina esingayiboni. Scientifically bekumele ngaba ngiphendule ngale ndlela engijwayele ukuphendula ngayo ngoba phela iscience ithi nanko ama-neural pathways akhona. So kumele ngaba ngiye ngale ndlela engijwayele ngayo kodwa ngomusa ngesimanga somusa sengiphendula ngendlela manje engeyona la emhlabeni ukuthi Yesu. So bazalwane uNkulunkulu angasisiza ngempela sikuthathe nje lokho sikusebenzise. So sicabange kakhulu ngoJesu sifunde ngempilo kaJesu. And kunencwadi engayiveza yikho kahle kahle icover yayo lencwadi lesithombe lesi incwadi Desire of Ages ekhuluma kakhulu ngempilo kaJesu bazalwane. Ayila ncwadi iyisibusiso esimangalisayo ngoba uthi uJesu ngaphandle ukuthi niphuza igazi lami nidle inyama yami aninako ukuphila.
Noma sihambe iy'nsuku ngey'nsuku singaphuzi inyama, singaphuzi igazi lakhe, singadli inyama yakhe. Ngempela bazalwane, singayitshela siyaphila, siphili. On a daily basis, umKristu kumele adlinze kakhulu ngempilo kaJesu ngomnikelo wakhe. On a daily basis. And akhuleke ukuthi uNkulunkulu amphe amandla ukuthi ingqondo yakhe umuntu ihlale lapho nje kuleyo mpilo kaJesu. So prayer and studying impilo kaJesu bazalwane iyasisiza kakhulu sinqobe imicabango emibi. Ngoba ekugcineni kumele sinqobe. Embusweni kuzobe kukhona abanqobi. Ake sivaleni bazalwane ngomkhuleko njengoba isikhathi siphelile. Nkosi yezulu enamandla amangalisa kakhulu. Siyeza kuwe Tata nothando, siyakubulela ngelizwi ngosesifundise lona. Bendicela kakhulu Nkosi ngoba singabantwana asinamandla. Cela usincede Nkosi ukuthi okwesikufundile kuhlale ezinhliziyweni zethu. Siyacela futhi Nkosi kungahlali nje kuphela ezinhliziyweni zethu kodwa sikwenze. Ndicela Nkosi umoya wakho ingcwele, umoya onamandla, umoya Nkosi onqobayo, umoya emdaka. Cela Nkosi ungene ukuthi sonke esimameleyo esifundayo Nkosi sisifunda. Usiphe amandla Nkosi wokunqoba inkanuko zethu. Impilo zabantu zonakele Nkosi, abanye abantu basemajele ngenxa yezinkanuko ezinganqobekanga, ngenxa ye-emotions, ngenxa yentukuthelo. Imindeni Nkosi ihlukane phakathi ngenxa yezi-emotions esingakwazi ukuzicontrola, ngenxa yale ntukuthelo Nkosi esilawulayo. Ukugula Nkosi kumhlaba wonke kudlangile ngenxa ye-appetite engalawuleki. Zonke izinto Nkosi asinawo amandla uyasazi. Ndiyakucela kakhulu Nkosi yezulu, please Father. Cela usincede Nkosi. Especially Nkosi siphila Nkosi ezinsukwini zokugqibela apho Nkosi nesango lomusa selizovala. Sincede kakhulu, sicela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. 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 Amen bazalwane. Amen.